fiti ni asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Mama akwaba eba too much GH so meeting Eden na ama obusa na sabre so trading issues abeto dwano alamde ebe somo ewo efide so na yenko ensem no emu ebusa fomo bekaya na wotwi mu ensem bi abeto dwa efa Mallam ni bi atese wone abawe bi ekodi ehia ewo hotel ewo Kasoa atese esika wo hu se wo abayo a esombo $10,000 and nti wonam so gina so poison abawe man o hwere ne nkwa our first can also tese pashi wode edwane ko share Central Region Cape Coast to be precise and some no eba ye nipa dodo na ebo abayo na chi se na so ben de na wokope wo Mallam no enche sabre no atese wole no ekodi ehia hotel ne manwe a won ba bibie nwo wo musuro enka Mallam ni die enka wo ye den ene no twempna sana na ebi mu edwen na so ekire na enchiremu eba ye se na according to a sources no oba no ani din ede Anita Waters no na tese wone hydrochloric company bi ene ye ejuma na wonya sikasem issue bi ewo ejuma mu na nunti ene nam so ema no etonkra ede efre Mallam mumu ni Tanko se wone no emedi ehia hotel wo se na be ya nko be ya nyankomade bi ama no suman bi kra no de ama no se na be ya sikasem ama no humeso fa no ho bi ewo na dwuwe de nka ne boss a wore de so nka dure be free na tese bibia akoso wa no wa na se bibia ensie na tese bibia ato na bra boso ewo dwumeko no emu na eno na tese fofi anto ata a onipa na wonim se nko ba yese adwan de ama no so eni bire ni sika ewo no ho ogina so ediku no no emu edifie biase atese wakili case no in another way na ni niam nso ebi so edisobo no ebo Mallam yi se Mallam ni wonim se adwuma no wonim ye enye wadwuma no woye wudini ena wode nam ena wode ku amanfo na wode tese wode adada ena eto omutrim na no so asem yi beto dwa no yetese police for so edi ensem de chat so ma ye ehwehwemu edi eti Mallam mumu ni Tanko edi akọ hu ne kira kwa wo kekos bia na wote atese wo mo eche no na no kwasem wo mo eche ne sha se so mu ye case edi eti no atese wo mo arrange ne before Kasoa Circuit Court no NCP and Assisia Day according to police sources no aba beto womo edex so anyinya no aya connected to Mallam muni Tanko yi atese ko fododo na educate sabeto dwa se wo papa we were responsible for so many other deaths esi ewo nipa bi no a womo no edi ehia ewo ebra etwemu emu na according to sources no womo kira UCC student bi eno no edi ehia ebra bi a etwemu na wokose wokosra no UCC student wokose wokosra Mallam yi no besi ene de busuafo ne nafofo ni montem a wotimi ene tese de keka wono womo efa womo ni sei ehu abrante no ebiem na no nti e kire se wono nso no ehu behia pa se a police fo bebisa Mallam Tanko yi ehu ensem ede afa ho na ebiem so enye enonkwa enkofo bebre so ena kopiem wo a womo so de ekira womo abisuafo bi womo nuanmo bi ane na edi ehia atese womu ehu omekira kwa na tese eye atia eye adwuma wo ye ese ni Mallam di enda no so no ni Mallam no na ese wo be dada wo se woni adwuma bi ya na so obetimi aye nyankomade de ma na se wo pe mputo se wo pe sika se wo pe se wo be bo bi arefie ni for gas na kan obetimi aye ma na so ba kopie mu ewo nim no na tese we yi wo kra fi wa we bushafo ehu wo kira kwa na tese we nipa bonefo a o ye wudini ene wo de eti bebi a wote na se court NCPD yentimi enka se wo ye santi allegedly no sa and according to sources no yate se eye adwuma a wodi na ne niamu na ansem we ebeto dwa efa no Ghana fo bi eka se dabio so pa se wonu amu mpo na wonye na ne timu osu na nipa bonini a won so a
womo ko na so ye no nentu womo misa na chi womo misa mu ko baby akode mu a wo misa nchenchen misa around ehun say okay why no mu a womo da shati ase na womo a wo tese wo ti da sabe wo so ama wo so o ko bi abu he de be nentu womo a de womo pe edi womo ni ehun ene womo di womo ni ehun se na mpelifo e ka ne say akola wo pa de kokko ehun a damna ma aban ene yete ede kire no nti eno abi ene ya che ede a kire no na ni nia mu no ensem no koba ni nia no so bono na Mallam no so bebre because ono de waka etuwo pa ena do ho ba koma no wo so a wo pentem enya ho na asemesi na obepe no kura kwan bi ede afa so no na wo pe kwan foforo bi etia a wo de betwa ensem no so na tese asem na timi ata akoda no womo dodo na ena so bon na say yon come because say wo pe kwantia so dia ena amane empower kwan mu da kwantia bi amane wom ena ewieye no tutu no eye owuo nunti say asemesi na wo pe ne fare ba na say wo pe ne puma sibra de hia ne say asem no aka say wo de wa drink ebe susu hu nwa bi say futuo de fi mpenifo mu so mabobra ho no ara say da betoto no yemfa abaru anita water se de kra ponya emfa to ho se wanya asem ewo eduo mu na yesika asem emfa te wodi skampo na wo suro say ebe yi wodi ana say asem no betimi akọ wi police station no enke kwan pi so ena ka betimi da nam a wo betimi aso bi asem ria enko wie ewo wanka say wuwo mu na enko enu mpo ko betimi ne boss na akasa oh boss me bia monti fi me makeche mu ene che say de keka ho nyansa kwan ena wo fa so a wonya nkwa enye kwan ya ede eye amanye no wo osum kwan so ena wo betimi nya nkwa dabi ewo yo han mu ene wo osum ni ntisi ye tu anamon bia ye nhwe bienu no mu de na wi ye papa no na wa tu enu ho anamon da wo ka se wo pe de shosho wo pe de ntem so de a ene na wo be hia amane ewo kwamte na nita de esu aba enkofo de ebe bata ho na se a police for won kopie mu ewo Kasoa secret court no wo mo first year when wo mo kira nsem no se na eni esifa so tifatie no ene de kokoba no hu be nya pa se de wo mo bre no maye more investigation na tese asem no wo metime bie mu ama nsem ye bata ho no wo metime ede akeka ho na tese asem no wo mre ko ya na sentence fata no na ye de ma no na tese ebusafo de akopie mu ewo nsem no echi ena me de asom mo sabre ebusafo majo ntre no mombo modia na momfa ensom ye ewo ye comment section na ebie mo nso mo share video we fama dofo ebusuafo bibia no so emu bi mo fe foto ewo mu na make ka the no follow ye ewo ye Instagram and ye Twitter page at @toomuchgh_. Facebook so ye wo ho ewo toomuchgh nana ama owusa me de besia ene na me ye adoma ye besan ye de shabi makramo. Too much GH. Me did Kasoa Japan. A preppy and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaac Ojampo. We between family the great tampo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH, more too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.